ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ थगुन्नी न्याकगु स्थापना दिवस छोले हिदान ज्याजो यागुदु हिदान ज्याजो शनिबार यलया लगन खेले चोंगु बस पार्क दुगु थासे जुगु खा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ थगु स्थापना दिवस छोले दे दशहे हिदान ज्याजो यानवै चोंगु दु ललितपुर उद्योग वाणिज्य यो स्थापना दिवस हुन्छ रक्तदान कार्यक्रम हेर्नु भयो अझै ठाउँ चाहिँ लगन खेल्यो बस पार्क रक्तदान लगभग हामीले तो स्थापना दिवस हामीले कार्यक्रम नाजुले तो चीज़ तो स्थापना दिवस मुख्य सामाजिक समिति दिया तो रक्तदान चीज़ दे चाहिँ यहाँ नचुँदो टाइम डेमा राखे महिना 2 महिना 3 महिना हिसाबमा न चीज़ तो रक्तदान कार्यक्रम चाहिँ यहाँ अवस्था तुक्सी जुगु हिदान ज्याजोले पी न्यामसिया हिदान यागु खासा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ पदाधिकारी दुजलिसे सर्वसाधारण नागरिक हिदान ज्याजोले बोतिकागु खा हिदान कार्यक्रमले चाहिँ नि लगभग जिमो चाहिँ नि 100 जना मनुते यो टार्गेट छ तर जिमो जम्मा 40-45 जना सहभागी जुटुङल अले आथन थौ हिदान बिहा पुण्य कमाइना बिउ फुकिस्त यो कोइको धन्यवाद यलो जिल्ला दुनिया व्यापारी समुदाय साझा हित संरक्षण व प्रवर्धन लागि ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ 2023 साल चैत 4 गते स्थापना जुगु खा